باش تماشاوان هجا ام دست به آخافتنا خواه بکن آخافتنا زارگوتنا کردا کویدی چند جارا ام راستی هفتن لی مجار آقاز بالکشه آقاز تیرو تجیه کو 10-20 جارا جام راستی هفت بین مجار خلاص نابه ام بجر بینن پرسن گرنگ داستان گرنگ بر همین گرنگ ام بدم برچاوا نکا امی ایرو سر وسوبو زلیخه خبردن پویما داستان وسوبو زلیخه نوا کردادا به فولکلوری وسوبه نبیاجی دویژن زیده وسوبه نبیا وسوبه نبیا اوا مجاره که نواروکه که کو ناسکریه نکتنی بونا کردا نوا کردا لیساجی ده همو گلن رهلاتا نزیکو ناوین و آقاس دیروکاویجی کهنه دیگه چند هزار سال بره که ویار به رمانه کی نو نوا گلدا جیگرتیه و دما رابونا اسلامیتیه جیگرتنا اسلامیتیه او ده به نواروکا خواه هجاد بویه یک جسورن قرآن پیروز و لی بوی یکی دیسا او سرپیهاتی او بنگه ها زارگوتن جیانا خو خلاص نکریه بردوام کریه بفرما گالری دنوا ملتان جیاندار مایه به تایبتی نوا گل کرد و پرسیدا جدادی تو نبویه وسبه نبیا سترانه گلکی ناسکری بویه و هسکری بویه دنوا کردن مسلمان جی دنوا ازدیا جی دنوا علویا جی اوا دیار تکه که اوانا بویار بویه ملک انسانیتی و در دوره که ام دویژن حریما روشلاتا ناوینو نزیک هلو حتی گهیشتیا باکوری آفریقای لمصر نوا گلن عرب لولاتان او گلک ناس کریه لی چیه بالکش بونامه که گلک خورد مایه جیانداریاوی دنوا گل به رنگ فولکلوری اگر جماعتا کو سد اسلامی بونه اوانا هر تم ری بروانا وکری بیه وکی به خواندن قرآن و دیروکی به ناس و حرمت خو احترام خو هم بری و دیروکی بدن خویا کرنه لی ام بیشن در دور اندنه که قرآن نبویا جوار را قسمت بخونن اوانا بریا فولکلوری تمه گوتنه و شبیر که خود در باز کرنه یکی جوانا گل کرده که بیتر بریا فولکلوری شاخن فولکلوری بویا ناس لی ام بیشن که آقا سف پویم به نواروکا خواه بلا بویا نوا گلان که کلاسیکین ادبیات ام بیشن ایران ترکیه فارس ترکیه نوا عرباجی او کرنه مجارا بر همین خواه ادبیاتی یک جوانا که
هجای ناو پیشن که هلدن او نظامی او فردوسی بوده که نویسه سروی دستان پویم آخوا یک جی جامی بوده گلک هبونه یا نوا کرده داجی هبوده نوا کرده سلیم سلیمان که نویسه اصوب و زالیخه و کردی جی چاپ بوده و دست نویس به دست دیسا دوتا روس رودنکو که خو جیانا خو دست نویسین کردی پیشکش کریه و تاوی وان دست نویسا خو هر برهم ده نوا گل داجی گریه کاتچه ناسکرین ده زارگوتن ده هایه شاخی نواناشی جواندیه و او سلیم دست نویسا سلیم سلیمان که دیتنا رودنکو جیاناوی دکوه در دورا 100 سال 16 گلکی گرنگه و خوشی خودی پرتوکه گرنگ دبینه جبر که 100 سال 16 و دهات خویا کرنه پیوی هنه که نافبریت که و نوا ادبیات کرده لی والاتی و که رودنکو دبینه بخو سلیم سلیمان تجی کریه به نویسا خواه نویساوی دوی پرتوکه تا که هجای است هنگی باس بکم برهفت ده تاوی وان برهمین که کلاسیکای وکه فردوسی و جامی نویسینه ده تایباتیا وی نویسه نک تنه وی کاری کریه که وشاندیه به اکادمیسی و دوتا روس رودنکو گریه نواگل و تایباتی نوا کردن ازیدی و جواندی شاخن فولکلوری دستوی دا هبویه 12 شاخن فولکلوری البته همو هر یک به سر بخو کامل نی بویه لی هر یک وقت دویژن کامل کریه بخو برهم جبر که هر شاخه که داد اوا که دیدمه که بویاره که یعنی صفته که زیده حتی خویا کرنه و بالکش بویه او 12 شاخه نویجی و پویمه رودنکو د پرتوک آخواده که او دست بدانه پرتوک لمسکوای چابویه لسال 1986 او تیزا دکتریه بو که رودنکو ناو پروفسوریه دگیشته وی او پرتوک بری که دستنویجی چابه بالکشیا برافکرین زاربیجا هبویه سروی دستانه و دستمه داشی شاخوی هست ما چند شاخه نه کوری برهفدان اوان شاخه ام دبینن اوان شاخه نه نوا کرده دا بنگهی سر کیجان بویرا زیده بالداری دانه بالا خوکشاندن سر یک ام سوژه است به کرتی بیشمیه اوا کو عقوب پیغمبر کروی هبونم کره هری حسکری اصوبیه کو کریاماتاوی زانیاری و خو حسینه بویارن کوی بون پیرا هبویه گلک حسکری بویه بردل باوی خو و تاوی 10-11 براین کو ویرا هبونه براگجی هبویه کو نزیکی بنیامین کو نزیکی وسبویه گلک جی حسکریه او حسکرنا باوی بر به یوسف حفصودی پیش داتینه نوا برادا اوانا دویژن میلا باوی ما تمسر وسبه و وانا یوسف خورا دبن گره نیچیره و ریوا خوازن وی اوندا بکن ساجی دکن
بر بیره که دسکنن داویجن بری خوب داویجن بیره و دهلن تین و باف دپرسه کانه داویجن گر هاتن خارن کراسوی دخونه تا او کری موجان تینن دوی آها آوازی شادتی و سو پیغمبر گازی گراد که همیا و برسویش وان خوازه کی گستیا یانجی کشتیه همو گر دویجن و کی کس نکریه او نه وانه دجوی داره خشوشت که دل یعقوب و کی برا جه حفصودی اوندا کرنه و دخمه دادمینه ل اوسب ویکو کریامت خود پیراه بویه آزاد دبش بیره گاوا تاجرکته سر بیره و برای بیر به آف بویه ایجار تنیرن واقعی آف تیدا پیدا بویه دول برجر تکن جیر به آوه و تاوی یوسف درته و جوانیاوی بس بیجم یوسف گلک جوان بویه به حساب جوان بویه تاجر گلک جه هست که خوازه جمع خواهی که دوی دمه براتین بازار تکن تاوی تاجر وکی بری خو اوی کو نهیلم بری خود بازرگان باشی آماده پری مزم بده و بکره و ساجی دکه یا به پری پچوک و دفروشن تاجر demek ته مصری ته مصری خوازه اصوب بفروشه وکی بسر جوانیاوی تجارت بکم و جوانیاوی لبازار دا دنگ دکده و دیگیجه گوه خاتونا جنا پادشه خاتون زلیخه ایجار زلیخه جوه وصفدان برا دخواست چه دبه وکی هرب خوب ببینه راست او گوته یا نه تیو گلک دعجبینه و هر تشتکه وکی بکره ایجار تاجر وکی مزن داتی نه دویجه او بهای وی خورتی دوی چاقی انسان دفروتن وک دی او قول دویجه از داینم سر تایا میزینه که و برانبری گرانیاوی گلک زیر بدی زلیخی قبول تکش برکو گلک جه حس کریه چقدر زیر داتینی سر تای کو زیر گلکی برانبری اصوب داره تای رانابه رانابه ایجار که مومنت که دقیقه چه دبه که اصوب زلیخی را اشارات ده دویجه زیر تریناکه تو کلمک آخ بکسر تای اوی رابه ایجار باید که او تای رادبه اصوب دکره تینه ورا داجی اوا کلمه آخه داجی فیلسوفیا تایباتی هیا ام بیشن که رنگ سوفیزم دوی برهمه دا گلک جی کرتی بویه بری داجی و دوی برهمه فولکلوری و ادبیاتی داجی ایجار زالخه کتینه اوسف دینه برجاخه دینه جمخه دست داویجه اوسف جی انسان کی پاکش پیروز تشتوا قبول نکه بری وی هیا و حس کردن وی تنه تیره نکه اوسف خود خوازه خلاص که دراوه دست زالخت که و کراس دخالش او درته جه هرشا زالخه شر داویجه و کی دست هاویتیه وی و دکنه حبسه دا حبسی خون دبینن و کی خون آخا شروع وقت کن اوسب وقتا دبه دویجه وی خلایی چه به شروع وکرنا وی
خونه اوا وکی و مصری دا خلای چه به او باش راستی درته و خلق گوت او تایبەتمەندیە وسب و سەر کو خودێ دا پێڕا قیامەت هەیە دگیژە گوهێ پادشێ مصری و وسب خلاص dikin ji hepsê. Îja paşê wsib di beşê wirdarê wê dewletê ew mîr dimire, ew serkarê Misrê dimire, gava biedetê xwe ew dibijêrin kê bê dewsê, teyr difiretê ser serê wsib datê û wsib dikine serokê Misrê. Îja ji wê derê dest pê dike kokî ji Xwedê da evîna bi daxwaza Xwedê evîn dikeve dilê wsib û wsib zelîxê hes dike hevra dibin mêrûjin. Îja di wê hingê di welatê bavê wsib de xelayî çê dibe kurê Yaqûb têne Misrê ku wê derê têr û tijî ye ku genim nan çiko erzaq lazim e tînin bînin welatê xwe. Wsib nas dike birayê xwe genim da digire wekî ewana karwana bivin lê ewekê da îşaretekî xwe kasekî xwe fincanekê xwe di nava gênim da datîne dişîne welatê bavê xwe. Îja wekî bira tên Yaqûb divê bîna wsib hat ji min re. Divê nizanim me genim aniye tînin deve barê deva vala dikin ew fincan dertê îja wê derê Yaqûb fehm dike wekî wsib saxe û kesera bavê wê derê dê navbiriyê tê û tê bavê xwe dibîne. Bav jî ji kerbê kor bibû gava wsib ew tas dide ber bîna xwe ronaya çava vedigerin. Îdî ji wê jî pêdihese wekî ew bi hêza Yusuf bû. Eva bingeha destanê ye jî û bingeha van berheman e lê çi ye em binêrin ka destanên Kurdî ser çi ewî kîjan bûyer zêde xurt kirine bala xwe dane ser berî pêş ew xayîntiya biran e de em zanin çiqas çetin e gava timê rastî me hatiye xayîntî û bi taybetî di vê derecê de ku gunehê wsib qet tune bûye ji ber başiyê ew dikin millet zarbêj zêde bala xwe danîne ser wê. Eger cem Firdûsî zêde baldariya Firdûsî hebûye ser kesera nîşan dayîne kesera bavê Yaqûb çiqas zehmetî zorî û bêxewî derbas kiriye bona ondakirina ew cem şaxên Kurdî da eva kêm e. Tenê epîzoda tevî gura heye ku gur şadetiyê ditin wekî me dest nedaye Yusuf. Ev momenteke ku destanên Kurdî de ciyê giring girtiye. Destana dîsa balkêşa evîndariya Zelxê em dibêjin ser wsib û bazara firotana wsib. Evana kirîna wî û hepsê ketina hepsê ew evana zêde bi ewa sofîstiyê di nava Kurda belabûne û hatine naskirinê. Ji ber wê jî gava em ser wsib û zelîxê destanên Kurdî diaxivin
تایبەتمەندیە وی divê em bi berhevdana şaxên yan jî nimuneyên mînakên edebiyatî kundine nava gelên cînar de heye berhevdanek çêkin wekî tê derxin ewa Kurdî taybetmendiya Kurdî hemberî wan berhema ku miletê dinê jî qebûl kirine xisûsiyeta Kurdî çiqas di wê berhemê de weke daxwaza Kurd bîrawariya Kurd têda cî girtiye. Ewa jî bi şêrkî ye û belkî tê zanîn ku ew berhem zêde di aliyê Sûfiya da hatiye belakirin û gotin ji ber wê jî dîdemên Sûfîtiyê gelek di folklorê de heye û cûrê helbestî hang û bangê jî metîne ser wê yekî ku divê em bifikirin eslê wî ji ku tê wekî edebiyata Sûfîzmê rastî nava Kurda da gelek xurt bûye çi nava İslamî çi nava Kekeyî çi nava Êzdiya û Musulmaniyê ew esa lê çi ye ya Musulmaniyê bi destê dewrêş e gelek berhemên me hene wek min got ew ê dimdim berhema ewa poêma dimdim gava nava Kurda tu pey diçî dinêrî ku bi devê zarbêja hatiye parastinê bi şertên helbestên wana Kurd û kin û teqil esa jî zembîlfiroş milkê dewrêşa bûye esa jî berhema Şêxê Sinana ku dîsa folklorî berdestê me şaxek heye evana gişt ji ewa însanên ku ewa edebiyata Sûfîzmê sekinî bûne çavkaniya wê û bi zimanê Kurdî fîlosofiya Sûfîzmê belakirine bi taybetî min ra nase edebiyata nava Êzdiya qewlûbeytê wane ku belkî em paşê bikin mijareke taybetî di axaftina xwe de û hemberkin tevî Sûfîzme ku nava Kurda li İslametiyê de hebûye çiqas ewana digîjine hev gelek tişta wek ewa Sûfîzmê ewan fîlosofiya Sûfiya bi xwe Sûfî her du aliya de muqedes bûne û jiyandariya wana legendên afsûnên ser wana ku hene digîjine hev û hev temam dikin ewa mijareka axaftina me taybetî ye ez vêga xatirê xwe ji we dixwazim dem ji min ra têrê nake wekî bi carkê we kela dilê xwe û daxwaza axaftinê ez berdewam kim lê bi hêviya ku ez ê dîsa vegerim bi kêfxweşî ez xatirê xwe ji we dixwazim her bijî